uri mwigeragezwa ryabuze umuti barasenze ntibyashoboka barizeye ntibyashoboka baratabaje ntibyashoboka ariko reka ndagusubire ndakwinginge iri rimwe gusa haleluya haleluya subira winginge Yesu nanjye ngiye kumufasha kumwinginga kugira ngo akutabare kuko yageragejwe kuko yumvise imisonga yo mu isi y'abariko barageragezwa ngo ashobora indabo yibaza uwayirayeko Imana igushoboze gutahura iri jambo. Ni Pastor Uwimana Joseph abategurira ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Imana igushoboze gukurikirana kandi igushoboze no gutanga iyi video uyiheba buri cyangwa batatu kugira ngo cyangwa banarenga kugira ngo ukore igikorwa cyiza ndazi ijambo rirakubaka kandi rigafasha umutima wawe. Mana gira neza uyu muntu agiye kumvira ijambo umugisha umuhe kururanirwa mu bihe by'amageragezwa arimo harakenewe ubundi butabazi kandi ndazi ko buhari. Mana ndagushimiye kugiye gutabara uyu muntu agiye kumvira izi video kandi kibazo yari afise ukagiterura inyishu kuko urabishoboye mu izina rya Yesu amen. Dusome ijambo ry'Imana riri hariya mu Baheburayo igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko yababajwe no kugeragezwa ashobora gutabara abariko barageragezwa. Imana nishimwe. Haleluya haleluya haleluya. Ndafise umunezero mwinshi cyane mu rukino rw'umupira. Abantu baratsinda kubera bafise umukoca abashigikira abaforoma abakuraja bigatuma batsindwa. Niyo bishitse ejo bakatsindwa acabona habaye defo umuntu wese aho yatsindiwe akamwakuraja. Ndafise umwami Yesu ariko arakwankuraja. Umviriza nshuti yanje ijambo. Haleluya. Natanguye avuga ngo inda woyibaza wayirayeko. Reka ndakubarire ngo kuko Yesu yageragejwe ubwiwe akababazwa n'umubabaro n'amageragezwa n'intambara n'ibigeragezo ngo ashobora gutabara. Haleluya haleluya. Abariko barageragezwa cyane cyane bamwizeye. Umviriza Yesu ni umusanzu ukomeye cyane. Yesu nta kindi cyamukuye mu ijuru. Ubwa mbere yaje kugobotora ababoshwe n'umugwanizi abagobotora bakura mu minyororo y'amaprizo barimo kugira ngo baronke umwidegemvyo. Ariko ntibyahereye aho kubera ubwiwe nawe ngo yageragejwe nk'ubwo rugamba yahuye n'intambara nyinshi yabize icyuya cy'amaraso yarahindutswe n'abatari kumuhinduka abagabo n'abatari kumugaba aragwanywa aricwa agirirwa nabi nawe yagiye neza. Ibyo Yesu wanje ibyo Yesu wawe uwadusangiye twese ibyo arabizi. Haleluya haleluya. kandi babangiye amatwi abariko barabumviriza. Umwe rero nshuti mukundwa ijambo ry'umuhanuzi ndakuzaniye uri mwigeragezwa ryabuze umuti barasenze ntibyashoboka barizeye ntibyashoboka baratabaje ntibyashoboka ariko reka ndagusubire ndakwinginge iri rimwe gusa. Haleluya haleluya. Subira winginge Yesu nanjye ngiye kumufasha kumwinginga kugira ngo akutabare kuko yageragejwe kuko yumvise imisonga yo mu isi y'abariko barageragezwa ngo ashobora gutabara abariko barageragezwa. Nta kindi cyamuzanye. Humura n'iryo geragezwa harimo intsinzi. Ko utatsinzwe nawe ntuzotsindwa. Ko utaneshejwe nawe ntuneshwe. Ko utananiwe nawe ntuzonanirwa. Ko utasubiye inyuma nawe ntubivemo gusubira inyuma. Mwishimikize muhagarareko. Haleluya haleluya. Ngo kuko yababajwe n'abageragezwa araza bariko barababara uyu munsi. Kuko yababajwe n'agasuzuguro araza bariko barasuzugurwa uyu munsi. Kuko yababajwe n'inzara ikamurya akapasike lolemene tuta ashobora kugaburira abashonje kuko iyo ndya nawe yarayiriyeko. Haleluya haleluya haleluya. Yahuye n'ingorane nyinshi. Nagomba ndakubwira bene data humura haracyari ibyizigiro. Haleluya 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 haleluya. Kuko Yesu ari ku ngoma nta gacu ko guhindagurika kamubonekako. Yaba yiteguye gutabara bari mu mageragezwa gutabara bari mu ntambara. Ndabizi uri mu ntambara uri mu igeragezwa ry'urugo nanjye yarantabaye. Haleluya
binaniranye ariko Yesu arabimenya. Haleluya 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 haleluya. Ndibuka abigishwa bari mu kiyaga mu nyanja itukura, haleluya, birananirana isuriranya imipfunda ariko ngo baramutabaza maze Yesu acarabimenya. Humura, Yesu yabimenye ko bakwanse, Yesu yabimenye ko baguhagurukiye kukuroga, Yesu yabimenye ko bahagurukiye kukugwanya, Yesu yabimenye ko amayira yugaye, Yesu yabimenye ko urugo rugomba gusambuka, Yesu yabimenye kuri mu madeni, Yesu yabimenye kuko yageragejwe n'abagaragazwa menshi abasha gutabara abariko barageragezwa. Uwo nkundira tugasubira kumutabaza kugira ngo atabare umuntu wese ari mu igeragezwa. Uhoraho nyir'ijuru n'isi, wowe ubirema ukabikomeza, wowe utameze nk'abantu, wowe utumviriza abantu, wowe ubonera ku ibyiyumviro by'umwana w'umuntu, wowe ucinjira aho zitari. Ndakweretse uyu muntu hari mu igeragezwa iryo ari ryo ryose, ararushe ariko araturatura, habuze icyo afata n'icyo areka, habuze imbere n'inyuma, ariko utubwiye ngo kuko wageragejwe uri inyishu y'abageragezwa, kuko wagerageje uri umusaza w'abageragezwa, kuko wageragejwe uri umutabazi w'abageragejwe, abari mu ngwara uri umuganga w'abadogiteri. Yesu tabara, tabara uyu muntu. Yesu ari mu irigeragezwa, akeneye ikiganza cyawe, akeneye ijambo rya nyuma, akeneye kumubohora. Bohora amaze igihe ariko ari mu isuriranya, ariko arizungurukako, ari mu gihugu cya kure, ari mu gisagara cya kure, ari mu ntara ya kure, ari mu bihe bigoye, ariko arakeneye ubutabazi. Urakoze Mana, nditeze ko mu minsi y'isengesho ndazi ko vuba ajya gushinga intaha yuko wamutabaye, acumbiye video, acumbiye ijambo,